วันนี้นะครับเป็นวันอาทิตย์ทีมชาติของประเทศมองโกเลียนะครับเขาเหมือนจัดงานแบบเฟสติวัลก็คือว่าเอาทีมชาติด้วยกันมาทำการแข่งโชว์จริงๆแล้วมันเหมือนเอนเตอร์เทนเมนต์มากกว่าก็คงมาแบบแข่งแบบสนุกสนานกันอะไรประมาณนี้ครับมีเต้นอะไรกันเนี่ยสถานที่จะจัดที่ UG Arena UG Palace UG Palace เนี่ยโอเคนี่ UG Arena นะครับเมืองยิ่งใหญ่แล้วก็นี่คือโฉมหน้านักกีฬาเรานะครับ Hi Hi you Hi Hi ลิเบโร่ทีมชาตินะครับแล้วก็ตัว outside hitter ครับแล้วก็เท่าที่ทราบมาก็คือว่าที่ประเทศมองโกเลียเนี่ยครับเขาชอบเล่นวอลเลย์กันมากเลยโอ้โหยิ่งใหญ่มากนี่นะครับก็บรรยากาศข้างนอกเป็นทางเชื่อมกันนี่แหละเดี๋ยวไปดูข้างในครับโอ้คนเยอะมากคนเยอะมากครับคนเยอะมากนะครับก็น่าจะประมาณแข่งลีกที่มอปกติบ้านแล้วนะครับก็มีการจัดแบบบูธนู่นนี่นั่นอะไรบาก็แต่ละสโมสรก็ออกบูธกันนะครับ조직지의 도전 임직시 도직지 있으면 오늘들이 이나 금지에 다음 그냥 어떤 이상 고친 길히야 임직시들 오화 도르가니 야가다 못들이 자 그래 힘을 도직시대 오늘들은 요지아레나 토론성으로 승리 도직시 다 보는데 임직시 다 보는데 스포트 타임다 아르토는 다 보는데 멍동생 유아론소가 시시하긴 이렇게 때문에 빡대는 다 보는데 꿈꾸는 팬들 괜찮아요 그대만 사요 İngil Perçe'den Mağdiy'in Valgoz'un şişebağı ineredi. Mağdiy'in Valgoz'un nur tarafı bakar. Mağdiy'in uçsuni 언니들한테 그렇지 쇼된 조들이셔가 어른들 우치셔가 Mağdiy'in 허름이가 고름성 고친 소문제가 어떤 쇼된 조들이죠. 저 볼때 우치들 시시하게 가면 술을 때문에 시대 김치 볼때는 거 나오사요 새끼 다음 그 새끼 이끼 나오사요 이 시대 오늘 식사하기 많다면서 스포츠원들한테 구세요. 스포츠 마스터 잉크만 너부터 스포츠 인디 마스터 바인저는 스포츠 인디 마스터 멈춰봐
Northern Nikolaevich Tamilchen Hansuin. Northern Sporting University Murcia. Northern Sporting Master Sarojin. Northern Sporting University Ormo. Northern Sporting Master Sasaborun. Northern University Inkma. Hamradek Eikilden. За насны мэдээж шивагман өнөөдөр хоёр баг болж хоорондоо яг одоо энэ заамны сэтгэл бэлэн болсон байна. Ингээд бид бүхний Крис багийн тамирчид гарч ирсэн бол харин одоо дараагийн баг Master Doctor Cicilchero. Hamburg Sporting Master Titel number. Doctor Sporting Master Timothy. Hamburg Sporting Master Hamilton. Doctor Sporting Master Hustin. Doctor Sporting Master Eikseya. Doctor Sporting Master Masinchero. Doctor Sporting Master Narwa. Багийн хамгаалж Sporting Master Masincho. Hamburg Sporting Master Anujin. Багийн хамгаалж Sporting University Inkilden Эдний. За харин одоо энэ хүн тоглолтыг шүүн явуулах шүүшний бүрэлдэхүүнийг хатны гомдод зарлаа. Монголын Волейболын холбооны шүүгч, улсын шүүгч, нэгдүгээр шүүгчээр Кулнаров. Айгуу шүүгчээр Монголын Волейболын холбооны улсын шүүгч Камбадар ажиглаж байна. Hey, she's going to understand the street. Sayangda masa bu kere tekrardan harcına Moнгол хэмээний голдрын бүсгүй Загварын цэгч Солонгогийн гомоос. Заимтгэж жогман. Атмын хатэмэн. Замана болбоды имтгэж жогман Астив банста Астивийн тэмцээнд амжилттай оролцдог. За хитгэн дараа Азийн сүмгийн обманы зохиогоож байгаа Challenge Cup тэмцээнд оролцож зорилгож байгаа эмэгтэй жижиг тамиртай бас амжилт хүсье. Тавын чанцаа оролцож чанцаа. За тэгээд болбоды ажилтаа 지금은 가격으로 나왔다. 어떻게 아무도 알아봤죠? 자, 하이드 그렇죠. 하이드가 웃을 때 나올 때 하이드가 이렇게 있죠. 나왔어! 자, 우리 진짜 저녁에 많이 재밌는 시간이 있어.